بزاف ji bo nêzîkbûnê girtina aliyên îslamî herêmê berdewama dûyî çarçoveyê de Komala İslamî bi zûnewa îslamî civiyan. Li civînê de her du alî behs ji lezkirina gavên nêzîkirina aliyên îslamî gotûbêj kirin. Emîrê Komala İslamî ragan digel bi zûnewa îslamî de xala hevveş zor in ji ber ku wan di binêre dayê hêzbûn û arasteyê karkirinê li hevdû nêzik bûne. Bi gotina Emîrê Komala İslamî dê civînê de biryardane li jineyeke hevveş hevawayê van li jineyên Komala İslamî di geliyê girtû de heye, digel bi zûnewa îslamî jî de dirûz bikin. دیارە ئێمە وەکو کۆمەڵ ئیسلامی زنووی ئیسلامی خاڵی هاوبەشمان زۆر پێکەوەن دیارە ئێمە لە ڕووی فیکرەوە لە ڕووی بۆچوونەوە لە ڕووی پاشخانی مێژوویەوە یەک بووین و بۆیە یەکخستنی تواناوزەکانمان زۆر لەلا ئاسانە لەو بارەوە قسەمان کرد و بڕیاریشماندا کە ئێمە لیژنەیەکی هاوبەشی دووقۆڵیمان هەبێ بۆ قسەکردن لەو بارەوە هەر وەکو چۆن دیارە لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامیش ئێمەش و ئەوانیش هەر قسەی هاوبەشمان هەیە. Raberê bi zûnewa îslamî ji ragan lîjine kar ji bo li hevnêzîkirina her du aliyan dike û ew jî weke bi zûnewa îslamî hîviya wan e ku hemû hêzên îslamî bibine yek hezeb. Gaz jî ew ên ku arîşenîne li hevgirtinê digel komaloyê girtû da. İnşallah hemayî baş endê li ayînde و وەکو فەرمویان ئێمە لیژنەی مشتەرەکیشمان داناوە کە ئەگەر خوا نەخواسە هەر تێڕوانینێکی جیاوازی شەبێ نزیکی کاتەوە و ئەگەر لە ئایندە تێڕوانینەکان باشتر بکە و یەکخستنی زیاتر هەبێ بۆ ئەو تێڕوانینانی کە هەمانە. Dema çelmekane hêzên îslamîn herêmê civînên xort yên dû lijneyî ji bo karasayîkirinê ji bo nizîkbûnê li hevdû pêk anî heya ku di dahatî da bikaribin her sê hêz di binêk çetir da kom bibin û arasteyê karkirina xwe yek bixin.